worthy of praise, God of the ages, Alpha Omega, beginning and end, Ancient of days, reigning forever, God, you are worthy of praise. 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 Worthy of praise, God of the ages, Alpha Omega, beginning and end, Ancient of days, reigning forever, God, you are worthy of praise. 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 Worthy of praise, God of the ages, Alpha Omega, beginning and end, Ancient of days, reigning forever, God, you are worthy of praise. 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 सगली मोहिमा, सगलो दिनवास दुनिया तुकाच फावो. हे सांजे नव्यान तुझ्या पांयाशी येवंक, भोव पवित्र साक्रामेंतान पुनर्जीवन जेजूक भेटूंक आमकां तुवें आपोवन हाडल्यान दुनिया. आमच्या दिसांतलो हो इल्लोसो वेळ कुशीन काडून तुका मोहिमा, दिनवास, आर्गां दिवन हो वेळ सारूंक आमकां तुवें फावो केला दुनिया. आर्गां तुका, दिनवास तुका, मोहिमा तुका, तुजेच मुखार आमी आयल्या. तूं आमचो खरो देव, तूं आमचो जिवो देव, तूं आमकां पेकोवणी दितलो देव. भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसा. You are worthy of praise, O Lord, our living God,
resurrected Jesus in the most blessed sacrament. तुका मानून घेवन, तुका ओळखून, तुका अणभवून, आमची मान खोल भगावून आमी तुका नमस्कार करता. We adore you and we worship you in the most blessed sacrament, Lord. God, you are worthy of praise. God, you are worthy of praise. Sogli व्हडल्यान गावया. God, you are worthy of praise. God, you are worthy of praise. Jesus, you be my vaccine. Jezu Somia, तूं म्हजें okhodh जा, तूं म्हजें औषध जा. भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजू, तुका महिमा दिनवा सारगा, तुकाच नमस्कार आमी करता. जेजू, तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना आमची आख्खी परिस्थिती तुज्या पांयाशी दवरता. ही महामारी कोविड-19 सेकंड वेव आमचे मुखार जेन्ना आयज उबी आसा, सगळें कोसळूंक लागलोलें आसा. The administration is collapsing. Health services collapsing. Government authorities collapsing. Life is collapsing. हे सगळे आमचे भोंवतणी एक एक कोसळत आसा तेन्ना दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. तुजे मुखार आमी येता. तुका आमी नमस्कार करता. तुजी किर्ती आमी गायता. आमकांच तुजे मुखार दुनिया आमी समरमता. सरपडटा तुजे मुखार. We come at your feet, Lord. We adore you and we worship you. We fall prostrate before you. We surrender to you, Lord. आमचे भोंवतणी हो सगळो घुसपागोंदळ, हो सगळो केओस जेन्ना जाल्लो आसा, आमचेच मस्तीक लागून, आमचेच चुकीक लागून दुनिया नव्यान तुज्या पांयाशी आमी येता. आमकां जाय तशें न्हय, पूण तुका जाय तशेंच जावं. तुका नमस्कार करून, तुका दिनवासून, तुका वंदन दिवन तुजीच तुस्त आमी करता. सगळे वेळार दुनिया तुजें नांव आमी वाखाणटा. तुजें नांव सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें.
जेजू तुझे नाव सगळ्या नांवां परस व्हड. जेजू तुझे नाव आमकां okhodh दिता. जेजू तुझ्या नांवान आमकां पिकोवणी मेळटा. जेजू तुझ्या नांवान आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस जातात. जेजू तुझ्या नांवान देंवचाराक आमी हारयता. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या. सगळीं गावया. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या. दिसपट्टी साश्टांगी पडटेल्या. सदांच तुझे नाव वयर काडटेल्या. सर्वेस्पराक मान फावो आमचो. ताचो थाव आमच्यान घेवन वचो. दिसपट्टी साश्टांगी पडटेल्या. सदांच तुझे नाव वयर काडटेल्या. सर्वेस्पराक मान फावो आमचो. ताचो थाव आमच्यान घेवन वचो. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या. 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 तुजो वावर सदांच परगटटेल्या. तुज्यो करण्यो दाखोड करतेल्या. तुझी महिमा पाखोयतेल्या. तुझी ओचोऱ्यां गाजोयतेल्या. तुजो वावर सदांच परगटटेल्या. तुज्यो करण्यो दाखोड करतेल्या. तुझी महिमा पाखोयतेल्या. तुझी ओचोऱ्यां गाजोयतेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांकाल वयर काडटेल्या. सगळीं व्हडल्यान गावया. तुझे नाव
सर्वेस्परा सदां काल वयर काडलेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदां काल वयर काडलेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदांच वयर काडटलें कसली आनी केदी व्हड पेस्त पिडा आमचेर येवं तुजो वयलो भावात आमचो हालचो ना तुजेर पातय तुजेर भरवसो धरून आमी आमचेर येता तितलें झुजतले पूण तूं आमच्या सांगाता राव हें आमचें प्रार्थना तूं आसतना आमचेर कसलीच भिरांत ना You know the right time and you make the right decision. खंयच्या वेळार कितें करपाचें हें तुज्याहून बेस बरो कोण जाणा काय मनीस कशे आमी प्रयत्न करता हे दुयेंसा आड झुजूंक आमची मदली जायती भाव भयणां प्रयत्न करता न्यू रिसर्च दिसाच्या दिसा रात फोडून हे व्हायरसाचे स्टडी न्यू वॅक्सिनेशन एक्सपेरिमेंट्स आनी जायत्यो पूण तूं जावन आसा आमचें खोरें वखद तूं जावन आसा आमची गोठाय तूं जावन आसा आमचो धीर आनी आदार मनीस कशी आमी अस्कोद हें आमी बेस बरें जाणा आनी तुजे विरेन आमच्यान कांय करूं नजो तुझे नाव सर्वेस्परा सदां काल वयर काडलेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदां काल वयर काडलेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदां काल वयर काडलेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदां काल वयर काडलेल्या
जो आमचे मुखार आयज आसा, आख्ख्या जगाक आयज तो भिवयता. आमच्या देशान दुनिया हे खूब वायटाक पडलेलें आसा. आमच्या भारत देशान सगळेंच हाल्लोलें धरलोलें आनी भियेल्लें आसा. कितलो लोक मरूंक लागला. आमच्या गोंयान दुनिया केन्नाच आमी पळोवंक नासलेली आयज परिस्थिती आयल्या. सगळें दुनिया तुज्या पांयाशी दवरता हांव. तूं आमचें okhodh जाव. तूं आमचें okhodh जाव दुनिया. Jezu जावन आसा आमचें okhodh. Jezu जावन आसा आमचें वासी. Jezu जावन आसा ह्या काडुकाच्या वेळार आमचो सुवार. तुजें नांव जेजू सदांकाल आमी वयर काडूंक. तुजें नांव जेजू सदांकाल आमी वाखाणूंक. तुजें नांव जेजू उगडास आमी करूंक. आमचेरी मारामारी आयल्या. आमकां सोज्या कशी न्हय, आमकां पिडापीड दिवंक न्हय, पूण आमकां उदीक उगडास करूंक तूं जावन आसा म्हूण आमचें वासी. यू आर आवर वॅक्सीन जेजूस. आमच्या ह्या निर्लोभी जिविताक उदीक घोटाय दिवंक, आमच्या ह्या उसवाडीत जिवीत आमी काडुकांचें बुडयना, उदीक उसवाडांत हाडूंक. आमच्या ह्या स्वार्थी जिविताक निस्वार्थीपणान जियोंक. आमच्या ह्या गिरेस्तकायेक लोबलेल्या जिविताक उदीक आमी गरीबसाण दाखोवंक. आमच्या ह्या गोरवान आसलेल्या जिविताक खालतीकाय कितें ती आमी समजूंक. तूं जावन आसा आमचें वासी. आमचेर संकोच आयल्या जेजू. दोतोराशी आमी धावी वेता. आमी जायते व्हिडियोज पळयता. दुसऱ्यांनी दिल्लेली जायती आपल्याची अणभवीची जाणवाय आमी आयकता. पूण तुका उलो मारूंक आमी विसरता. आमचेर महामारी येता तेन्ना, आमचेर वायट येता तेन्नाच आमी तुजो उगडास करता. पूण तूं आमचे वासीन सदांकाळ. तूं आमचो उसवार ह्या काडुकी जिवितान, ह्या घुस्पोलेल्या जिवितान, ह्या उत्साबोड जाल्ल्या जिवितान, ह्या भिरांकूळ जिवितान तूं आमचो उसवार. शांतीन आमी जियोंक, खालतीकायेन आमी जियोंक. उदीक बाबार्थ आमचो तीर करूंक. उदीक सायबा तूं आमचो आसरो म्हूण समजूंक तूं आमकां शिकयता. बोगोस आमकां. आमी चुकल्या सायबा. आमकां तुजें मार्गदर्शन दी. सदांकाल तुजें नांव वाखाणूंक, सदांकाल तुजें नांव उच्चारूंक, सदांकाल तुका आमी दिसपोटी साश्टांगी पडूंक. तूंच आमचें वासी म्हूण ओळखूंक. दर एके घडीक, खिणा खिणा, दर एका दिसाक, दर एके रातीक आमच्या सांगाता तूं आसाय. विसरलेत आमी जेजू. दुबावली आमी,
परतून स्वार्थी जाल्या. आमचीच मिजास आमी केली. बोगोस आमकां. हे तुजे पोरजेक विसरो नाकाय सोम्या. आमकां तूं पोरो घाली नाकाय. आमच्या तरणाट्यांक साणी नाकाय सायबा. आमच्या जाणट्यांक राख आनी सांबाळ सायबा. आमचे गांव आमचे वाडे तुज्या हातान आमी घालता सायबा. दर एक गांव आमचो संकोश्टाक सांपडला. हे महामारीचे पिडेक जायते कुटुंब सायबा उद्रुश्टांत सांपडून निराशी जाल्या. आमचे मन उजवाडाय. तूं आमचो धीर जाव. आमचो तूं आलाशिरो जाव. आमकां घोटाय दी सायबा. जेजू तूं म्हजो उजवाड. जेजू तूं म्हजें वासीन. जेजू तूं म्हजो धीर आनी आलाशिरो. पाव म्हाका सायबा साणी नाकाय. म्हाका पोरो घाली नाकाय सायबा. म्हाका विसरो नाकाय. तुझे नाव सर्वेस्परा सदांच वयर काठेल्या. 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 सोम्या, आमची परिस्थिती खूब गंभीर. ती कोणाक सोडिना. आयज आमचे फ्रंटलायन वर्कर्स, आमचे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सीस खत्र्यांत आसात. कांसार जाल्ले आसात. दे आर एक्झॉस्टेड. आमचे ओत्मीक फुडारी आयज हाल्लले आसात. कोण पातकी कोण भाग्योन हे ही महामारी पळेना. आमचे उद्गार दुनिया तुज्या पांयाशी आमी ह्या वेळार दवरता. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांच्या तोंडांतल्यान ही आमची परिस्थिती दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. Tell me, what is the situation like where you are at the moment? It's difficult. Very, very difficult. I lost a priest, 30 years old, just 1 year of ordination, 5 days ago. But what is even sadder is to see people dying. And yes, the Christian hope, Christian faith keeps us up. But it's a difficult moment. And in the region you are in, Ranchi, and you are bishop in Ranchi, it's a very poor region. Do the people have access to healthcare, or are they simply staying at home and fighting the virus on their own? That's our biggest problem here. Those who can rush their
people to the hospitals. I have taken each of my priests personally to the hospital in my own jeep very often. And there's no way out. How do you do when ambulances are not available to you? And are you not worried when you are bringing your priests and seminarians to the hospital that you too could contract the virus? No, I'm not worried. I'm not afraid. I must say that. So, because there were times earlier when there used to be plagues, the church was always in the forefront. Keep us in your prayers. Well, Bishop, continue the great work that you are doing, and our thoughts and prayers are with you, with the priests, with the seminarians, and with the people of Ranchi, your area, and with all the people of India. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Carl. सगले स्वातीर दुनिया ह्या फुडल्या दिसांनी घोडे आनीकूय दूख पडटलें. आमचे मदलीं घोडे जायतीं जाणां मरून वेतलीं. आमच्यान कांयच करूंक जायना हें जाणा जावन आमच्या दोळ्यान दुखां भरतलीं. आमचो आवाज बंद जातलो. जे भाशेन हो गवळी बाप आपल्या यादनिकां विशीं आनी मरतल्या लोकां विशीं उलोवन रडलो. आनीकूय घोडे परिस्थिती गंभीर जावपाक शकता. आमकां इलाज दिवंक, आमकां बरी करूंक आयज वॅक्सीन तयार जाल्लें आसा. जायत्या जाणांक तें फावो जाता. जायतीं जाणां आजून पासून वळींत उबी आसात. दोतोरांक, नर्सींक ही परिस्थिती हाताळूंक कठीण जाल्लें आसा. The health workers are exhausted with the work. Still trying, still doing, still serving. They are pained. तांची दूख दुनिया ह्या वेळार आमी तुज्या पांयाशी हाडूंक सोदता. सगळे हेल्थ वर्कर्स, दोतोर, नर्सी, फ्रंटलायन वर्कर्स सगल्यांक ह्या उतरांतल्यान, ह्या दोतोराच्या उतरांतल्यान तुज्या पांयाशी दवरता हांव दुनिया. गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स. बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस. जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है. बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है. वी हैव टू लिटरली manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो. हम यंग लोगों को देख रहे हैं. I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want
we really don't want any of you to be in that situation. So sorry, आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन. Get in touch with me obviously immediately. And most importantly, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश करें, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे. सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, हु हैव निमोनिया, हु नीड ऑक्सीजन एंड हु विल नीड टू बी अंडर वेरी क्लोज मेडिकल केयर. थर्ड थिंग, इफ़ यू हैव नॉट टेकन द वैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. इट्स अनट्रू. प्लीज़ टेक योर वैक्सीन. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं, उनमें डेफिनेटली हमको सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके, एंड बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन. ओके, आई थिंक अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर. आई रियली लव यू. Jezu Somia, तुझे पात्यता So
जेजू आमची परिस्थिती गंभीर, पूण कसलीय ती परिस्थिती जावं तुज्या हातान आसत जाल्यार आमकां भिरांत ना. Do not tell your God how big your problem is, but tell your problem how big your God is. तूं व्हरतो देव, तुज्या उतरान सगळें जाता. जेजू तुजीं उतरां आमकां सासणाच्या जिविताचीं. जेजू तुजीं उतरां आमकां ओखोद, आमचें वाक्सीन. तुजीं उतरां आयकूंक आमचें काळीज मोन खेरीत भाशेन हे महामारींत उक्तें कर. तुजें उतर आमच्या कानार सादूय. तुज्या उतरान आमचीं काळजां पेकय. तुज्या उतरान आमकां पेकोवणी दी. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came and whither I go, but ye cannot tell whence I come and whither I go. Ye judge after the flesh. I judge no man. And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Where is thy Father? Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Ye are from beneath. I am from above. Ye are of this world. I am not of this world. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if you believe not that I am he, ye shall die in your sins. Who art thou? Even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true. And I speak to the world those things which I have heard of him. When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself. But as my Father hath taught me, do always those things that please him. And if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which ye have seen with your father. If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that has told you the truth, which I have heard of God. Why can ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father, the devil. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. And because I tell you the truth, ye believe me not. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying,
he shall never see death. Art thou greater than our father Abraham, which is dead? Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. And hast thou seen Abraham? Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. The coming of Jesus into this world gives us a choice. The choice to walk the way of the light or to choose the way of darkness. Whoever chooses darkness will be judged by condemnation, and whoever chooses the light will be judged by salvation. God does not wish to leave us in spiritual darkness. He is always ready to give His light, His wisdom and truth to all who seek Him and who hunger for His word. His gift of the Holy Spirit helps us to grow each and every day. Do you want to know more of God and grow in His love? Look to Jesus, the light of God, and in His truth you will find joy, freedom, wholeness of body, mind, heart and soul. To better understand this, we can look to the prayer by Saint Augustine of Hippo, and he wrote, God our Father, we find it difficult to come to you because our knowledge of you is not perfect. In our ignorance, we have imagined you to be our enemy. We have wrongly thought that you take pleasure in punishing our sins, and we have foolishly conceived you to be a tyrant over human life. But since Jesus came among us, He has shown that you are loving,
and that our resentment against you was groundless. Lord Jesus, in your word, I find life, truth, and freedom. May I never doubt your word, nor your commandments. Increase my love for your truth, that I may embrace it fully and live according to it. Lord, you are worthy of praise. 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 Most importantly, pray for them. Pray for one another. मागात एकामेका पासत. मागण्याचो सांगात एकामेकाक दियात. दुनिया ह्या वेळार ह्या आमच्या मागण्याचो पालो सगल्यांक आमी फावो करता, जे बरे नात, जे तुजे लागीं मागतात, जांची भलायकी सारकीच बिगडल्या, जे दोतोर नर्सी कांसार जाल्ल्यो आसात, टायर्ड जाल्ल्यो आसात, एक्झॉस्टेड जाल्ल्यो आसात. हे आमचे मागणी दुनिया आमी उबारता. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशल्स जाणी ही परिस्थिती बरे भाशेन हाताळपाक जाय. दे नीड टू मॅनेज दीस. गिव योर विजडम, लॉर्ड, टू देम. Because without your wisdom, they will be lost. Without your wisdom, there will be chaos. Without your wisdom, there will be death. आमी आमचे मागणे दुनिया उबारता ह्या सगळ्या लोकां पासत, जे आजून पासून समजून घेनात. They do not realize the seriousness. They are with their own world, with their own philosophies, with their own foolishness. ह्या सगळ्या लोकांक दुनिया तुजे मुखार उबारता. सांगातान मेळून हे महामारीचेर झुजूंक तुवें आमकां असो एक दिला. You have made it possible for us, every one of us, irrespective of our gender, irrespective of our color, irrespective of our religion, irrespective of our political affiliations. You have made it possible for us to come together to fight the devil, to defeat the devil. तुझ्या रोगतान दुनिया आमकां पवित्र कर. तुझ्या रोगतान आमकां धुवून काड. तुझ्या रोगतान आमकां पेखोवणी दी. तुझ्या रोगतान आमकां वेडो घाल. ह्या वेळार दुनिया तुजे लागीं आमी मागता. तुजो आत्मो आमकां दी. तुजें रोगोत आमचेर वारोय. हे परजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. देंवचाराची सगळी पदवी मोडून उडय. देंवचाराक हारोय दुनिया. सगळी वायटाची पदवी मोडून बांदून घाल.
तुज्या नांवान दुनिया ह्या सगळ्या वायट शक्त्यांचेर आमी जैत व्हरता. तुज्या बळान दुनिया आमी सगळ्यांक भलायकी मागता. तुजी पेखवणी आमकां फावो कर. दुनिया तुज्या बळान आमकां भर. तुजो आत्मो आमकां दी. आमकां तुज्या गोपान घे. सगळी महामारी तुज्या पांयां तळा दवर. तुज्या पवित्र रोगतान आमकां धुवन काड. आमकां तुजी पेखवणी दी. तूं आमचें okhodh जाव जेजू. बी आ वॅक्सीन, बी आ सपोर्ट, बी आ शील्ड, बी आ प्रोटेक्शन. Take care of all the doctors, nurses, all the health workers. Bless us with your power, Lord. तुजे कुरपेन आमकां भर. तुज्या देण्यान आमकां भर. आमकां सगल्यांक तुजें जिवीत फावो कर. कोणाशी म्हूण आमी वेतोले हांव दुनिया तुजे सोवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. टू whom shall we go, Lord? You have words of eternal life. आमचे हात ह्या वेळार उक्ते दवरून तुजो आशिर्वाद आमी ओतरेकता. आमचे हात उक्ते दवरून दुनिया तुजे लागीं मागता. सगल्यांक भोव करून ह्या वेळारची कोण हॉस्पिटलांनी आसात, कश्टवतात, बेड सोदतात, ऑक्सिजन सोदतात, तांकां दुनिया तूं पाव. तांचे पासत ही ओचोरियां मिलाग्र कर. Perform your miracle, Lord, for these people who are anxiously waiting for your power to be shown in them. Touch them, Lord. Take care of them. Be with them. Have mercy on us, Lord. Bless us, Lord. Bless us. Worthy of praise, God of the ages, Alpha, Omega, beginning and end, Ancient of days, reigning forever, God, you are worthy of praise. God of the ages, Alpha, Omega, beginning and end, Ancient of days, reigning forever, God, you are worthy of praise. God, you are worthy of praise. God, you are worthy of praise.
जेसूच्या त्या नांवान, जेसूच्या त्या नांवान होय आमकां जोईत मेळटा. हालेलुया. जेसूच्या त्या नांवान, जेसूच्या त्या नांवान देंवचार पडून वेता. ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्यान आमकां वायट करूंक जायना. जेसूच्या त्या पवित्र नांवान होय आमकां